Cô kí zo cha tiền thu tâm xây lâu đinh tổ độ phát này tài. Chế bè là ngà lâm cải bù xây đúng dụ ya cô kí zo cha tiền UT State idei ule cạm độ thọ đinh a hi ti hi 100% support bol tao te. I cạm độ thọ lâu liao gam inei lâu diu a hi. Manipur government idou dou diu a hi tai. Manipur government idou diu a hi le. E san mei thei te thilkiti tapot cô kí zo area lut sa ta lâu đinh. E san te ki vai hom na legislature zo si ko ki zo area a tan ha ta loading e san sipei Manipur force Manipur police or commando zo si kap ding a hitai e chen naw thing thang to ki nai za e san te kho zo si hal chai ding a hi not ko ki len ga ma dinga KPI lang KZVV hon sek mai chan hal chai ding a hi kang chup nei te chen na zo si hal chai ding a hi tiri reng pok pi jong hal chai ding a hi khul khul makha le kai chan hal chai ding a hi loi tang khuno chan hal chai ding a hi panggei to suambung hal chai ding a hi eastern kokilen adinga heirok to kak ching hal chai di a hi langmei dong to kak ching khuno chan hal chai ding a hi southern kokilen area adinga wango kumbi le moirang chan hal chai di a hi kronglau bi chan hal chai ding a hi western kokilen area KZVV hon nambol bi syampur oinam chan hal chai ding a hi achunga kan sei ho si hi e hal chai ova a hi tingle kuki UT or state center a ki sei panding a hi hichito ka sia chu center in ei hlep diu ke chai ti lova ima tha na diu agun diu a zona le ima tha diu ei ho ikina sa ova zero ei so na diu lampi nai a hi tai Jani jiri a CRPF fo khutna anamol lem chu mi som a hi het khel na ja media hole group phabek ma som kha danin isejing un som zo a hi ti hi in het thim diu win dei sa hi chukil le wang phat pi in mi khat chu anasu cha in tu hin lo ina akijan jing lai chu a hi tu ni jong chun jiri so pinu ki ha li namun jairon a firing na sata anum kit in meitei repi so chu mi ni amun in anathidan un mi li chu na sata in anaki tong khawin a hi chule mi gu mi meitei repis hon a hol jing layu a hin hing na lai hu ham thiwa hitam a het lo a hitai het be khat ding chu meitei repis ho hi agam kai a hin muntinin a kya ha tol the jing un a hi so pite ho ko ma tip nanom chu poichom yum povin hi ti a hi ji chun phungle chang ho le ham le pau neo a ki hi na ho ji in ki tum khan po hi te tu nin jong imu chen sa taw ve so pi mar ku ki ta chapa gal hang som le khat jen in hin khu a chan lo a hi tai to a hi nang tha do nang e ke ti nang mar nang mizu zomi a hi lo le zo tia ki khen na ho inga adiu pan la khom a zelian gam ding gal isa khom diu hi tai ipti jong le apang khom te chun gal a zo a hi ti chu an hai mil po hi te tunin jiribam firing pung thuma pat pung li ke ka thado ko ki ta chapa wale mar ko ki pasal hon e san ho chunga phula na chu ananei uvin hi mei le e san hon bunker ahung ki simu chu jiribam langa ta chapa hon aga giam lut novin ana bol cha pe ngal un apet penin e san mini mei del ticket anaki pin mi za nam khat na sata in aki su kha pe ngalun vin a hi chikap to na chu na sata in phat sot pi a chi jing ne lai in e san te Casper bulletproof gari a su ro to lo a ki thu vin a bunkeru adala so hil taw vin a hi pathin in melma ma sanga hansan na le hat na ap over ta chapa ho zum so lowa e koiji uvin pathin chu thangwai num han tin jiribam news update na chun aniki mu na hi arambai tiangol lubu robin khowairak pamin hiti hin thu anaseye galkam hobo kithat to ute nang hon jong ke ho nei that uvin lang ke hon jong nang ho man cha choi ho ka tha diu hi ima cha helu no mai chapang ho chu nei hin hla do pi uvin etiam khana lungsit na be hi la no mai chapang na hin tha nge nge ule ibudho pakhang ba ibudho ko bruin hemei han ka cha that ho pap ki pu inge nang ho jong ka hin man kha ting le aping hla ti li han ti asi hi jong le ka dip lo hil diu ka tha ding hi
please Jeroboam langa numai chapang ho chu nei hin hla do pi wo tin ana sei na hi le ei ho lang ta chapa hon hiti hin ana don but nu ve ahan bada Mr. Robin na sida thari ba photo si amte yeng biu ama sapenin Mr. Robin le mai thei ho josin hi chilai photo hi anave ma sa uvin ko kiten itia mai thei nu mai ka thawa re ka bol kha am tu ni chan ge ya 4 May 2023 ni huwa pat nana to na gyal do na lai uvam numai chapong kho hello somli la get waljen nei tha pi un red nei bolun ka kiu chang changin nei kai uvin chu ti ta lovin thakhat le ke waljen chapong now sen baby isak na tha ho na gyal do uvam ai le ebibola tu ni huwa hi numai chapong sunga khot hla po huti numai chapong that po huti ei ho thal choi ki that to uti na ti ngam na lai ham tin ta chapa hon Mr. Robin anadon but novin hi Koki Student Organization KSO in CRPF partner ho koma na kem sungwa pana na humpo do thelo diu hi tagi na ananeyo Koki Student Organization in jan hi jiri langa ta chapa som la khat ho ki thana chung changa ti su to kisaya CRPF partner ho koma na kem wa pana na humpo do thelo diu hi iti ham khana na humpo do nom wa hi le media hi lo le public mi pi koma ka bol khil ta ve ta ngaidam na thum diu ngaidam na thum lo lai siwan hung po do thailo diu hi anatiu iti ham khana ngaidam thum lowa po do na bong khat na neiwa buina na tu kha ule nang na nang no le na hon mo na ki pu ding hi tin Koki Student Organization KSO General Headquarter le Department of Information and Publicity in ana phong do in ahi tu jing ka in Jeroboam area mel het lo hon pot po gari infal mai theite ne la cha hin po khat ana hal hataw win hi social media Facebook a mai theite chun hi thil so hi Koki kho phaitol ko ma thil su hi Koki zo ho na to a hi tin a seyun hin la thu chen het a hi nai poi koi khot nung hiya kun ipitia chi ya alhamti sei thei a hi nai poi hin la gin mo thei khat chu hi chi pot po gari ki hal ha namun hi Koki te area a hi ja Koki te hidinga ginmo a hi tin thu su chun ana sei do in hi ke ano ke are in tunin founder chief in command let pu ke hangsing in Koki nampi le organization ada la kal kumsom le sagil hena den anniversary kinchu 7 battalion gamnum kem muna tunin ke ano ke are chairman pu David hangsing le top officer ho jaw na le gamsung CSO lam kai ho jaw na in anamangu win hi pu mang pu ho ki home secretary ke ano ke are in thaki asa pu ke hangsing in ei da thata jong lew ama to ban ho tongjom dinga tunia adam na lai lam kai cheng le nam se pe cheng in lungtup Koki gam imu theina diwa pathian song pu ma ki ta na nei ta nam adia panla ding tip na ana nei Puzon Hangsing General Secretary ke ano ke are in jong founder CNC pu ke hangsing yaldo na kin gu na pan la ahung kam kai ho le ke ano ke are cabinet ho chunga ki pa thu an si tu ni 17 date anniversary kin gon chu pu boy pu to boy information and publicity ke ano ke are in anama kai jin pastor kamangin pathin henga tawn anane chule nam sipe ho akon talo lam kai pu za bol na condolence phat jong ana in ke ano ke are lam kai hon let pu ke hangsing than chunga pa vui opi na jong anane ovin ahi